Dobrodošli u današnji pregled vijesti. Danas ćemo vam donijeti najvažnije priče sa svih strana svijeta, od političkih tenzija do sportskih trijumfa. Nakon terorističkog napada na plaži Bondi, politički odgovori postaju sve oštriji. Ministar Chris Bowen opisao je izjavu kolege Leja kao odvratnu, dok se rasprava o reformi oružja i zakona o protestima nastavlja. Američki potpredsjednik J.D. Vance oštro je napao kritičare svoje supruge, koja je bila meta rasističkog zlostavljanja od strane krajnje desnog podcastera Nika Fuentesa. U Australiji berza ASX je porasla na otvaranju, a Larry Ellison je garantirao ponudu za preuzimanje kompanije Paramount, što je dalo podsticaj tržištu. U Velikoj Britaniji kolaps kanala u Shropshireu doveo je do toga da su kućni brodovi progutani, a stanovnici su morali biti spašavani. Na sportskoj sceni Australija je dominirala nad Engleskom u kriketu. Analitičari kažu da je bazbol filozofija potpuno propala protiv superiorne australijske ekipe. U Vijetnamu kradljivci su ukrali Lego igračke u vrijednosti od $3000 iz prodavnice igračaka samo nekoliko dana prije Božića. Širom svijeta političke tenzije rastu. Američki predsjednik Trump najavio je izgradnju novih ratnih brodova za zlatnu flotu, opremljenih hiperzvučnim projektilima. U Ukrajini rat se nastavlja sa žestokim borbama. Ruski general je poginuo u eksploziji automobila u Moskvi, a istražitelji sumnjaju na ukrajinsku umiješanost. U Španiji socijalisti premijera Sancheza pretrpeli su težak poraz na regionalnim izborima u Ekstremaduri, što je značajan udarac za vladajuću stranku. Na svjetlijoj strani u Španiji je održan tradicionalni El Gordo božićni lutrijski izvlačenje, koji je donio milione srećnim dobitnicima širom zemlje. U svijetu zabave preminuo je legendarni kreator videoigre Call of Duty Vince Zampella u saobraćajnoj nesreći. Njegovo nasljeđe će ostati zauvijek zapamćeno, a sada nešto lakše. Poznati britanski pevač Chris Rea, autor hitova kao što su Driving Home for Christmas, preminuo je u 74. godini, ostavljajući bogatu muzičku ostavštinu. Za kraj, ako planirate putovanje u Italiju u 2026. godini, pripremite se za promjene. Turističke takse u Rimu, Milanu i Veneciji će porasti. To je bio današnji pregled vijesti. Pratite nas za još ažurnih informacija. Želimo vam miran dan.